Gigi ni Wero TV. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Makuita maikala tu. Mwenye jangan kurukiera kawan munya kulita nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imwekwe mwe omena ndene. Mutegeri wa Wero TV ni bwega sana na ntuboku throgatanite na twendene ya mutambo jwa Wero TV. Asante na ntuboku tara gutegera Wero TV rumuri rwa Meru. Nbeto wa Martin wa Gichongi Ondola. Karibu sana kire kithurano 2017 mubango wetu kuretera ntuko cia Jumapili cionthe na otawithire bwa ntuko cia Jumapili tukweja ringi kire kithurano 2017. Tutiere na ntuko ya nara 69 ni kenda tobokinya kithurano ne kya mweri jwa nana. Kira kire giri kwithirwa kina ushindani bonene sana na muno kaiteneka Tere Meru na Rutero wa Mount Kenya ruondo rugiri kwithirwa rwina ushindani bonene sana kire kithurano kiki ya mweri jwa nana. Ndipo ntuko na rua twina heshimiwa ndene ya studio yetu ntuko na rua ya Wero TV tukiarire kithurano kia 2017. Na kire ketu ntuko na rua mutegeri wa Wero TV ni kuri na watiburi ko kire kiama kia Jubilee nyuma ya kuja kwa biama bibi nini kuri na watiburi ko kire kiama kia Jubilee nyuma ya kuja kiama kwa biama bibi nini na ntu biama bibi nini ndi ni bibi kuthamirwa ni antu baraba inge kwina kiama kia maendeleo chap ni keje tena antu ni bathamirite kiama ne kia maendeleo chap kwina kiama kia PNU antu ni bathamirite kire kiama kia PNU na tutikulo kwina biama bingi bidanto mbite kwithwa bakithamira. Karibu sana kire mubango jwa kithurano 2017 mbite wa Martin wa Gichongi Ondola na ndene ya studio tuko na rua tuli na Ken wa Materi. Karibu sana ndani ya studio cha Wero TV. Ndina mheshimiwa Stephen Nturibi, karibu sana. Itirikia na ndina bwana Elias Morega, karibu sana. Karibu sana. Na tuna Al-Aji Mwendia, urani Secretary General wa kiama kia Jubilee na ni MCA wa Koroto ndani ya County Assembly ya Meru. Karibuni sana ndani ya studio. Thank you Kichonge. Now, tuambie na bwana Ken nuariite Mbecha. Sia kubwithia launch ya kiama kia Jubilee ndani ya kaunti ya Meru. Ni bibi akarikire ate au mwanka wathamira kiama kia maendeleo chap. Why? Okay, ibo kama no ntubwa kwitho ndi Wero TV na arua uwo igwambe toke no Matiri kana nale nturene bambika gasigi. Tuirio gitora gore baije nale muno. Na nkiambiria siasa konda ambirite ndi kiamene kia Jubilee uwo igwa na Alaji ayi mutongeri wetu Secretary General. Twakara twenderea gwaka kiama itwagea kire na inya muno na twina wirugo gwaka kiama muno indi gwakinyira antu amwe au nio mburirie na ndi ate gwakarikire ndauga anchinchi raini ntonyeje maendeleo chap ile na ndi iu nio ngari iria nkethirwa nkigombeaga nakio gitiga Kibiritia mbere mantiugire ndi one of the aspirants Kibiritia Award iu nio kiama kiria mbitite akio maendeleo chap indarite mbere mambe tiria twa launch acio 5,000 itogite tuli 5,000 cha launch kiama kia Jubilee cha gutenderia facilitation here and there twachoka kiamene na ale aikia party nyamwera ni gwitia 20 yucho ndinda karite ndindaria no rite kinya 20 indachia ndite kiamene kabisa ndari ready for nominations mbugite baraba keja Jubilee ndene Kibiritia Award tukathithia tukanganga nabo kenda tumba kuona ule ukajukia gitikiu ya Kibiritia through Jubilee. So ni bibi achinjiri ate au gate au boambere kabisa kwi kiama kiki ngikejiriria ge PNU na kwagea nkuchani nyingi Jubilee PNU ndamba kuona gintu kia mbere kiranga ndathithirie ndategera Kibiritia giakwa will sustain kwithirwa ndi gikiamene kingi na sustain siasa kwa nale rungu ndi kiamene ndamba chiuria uni mutua kana uni gasigi ndatonya mantu ne jabiama ndategerere mbere ndona kaba twite kama kinya kanini kana gatina nyamwere nontu bwako Kibiritia ate kiama bwako Kibiritia yuni ndi gasigi bitite guchiendia nale ndona biama bibi onde bitentethia
na kiama kira ndathurire giki ingi giotonya kuma ki so ni biwa amenere Jubilee mwanga wa thamo Jubilee te umemena mbuga iko umemena na nkauga bwa mbere buru Jubilee twina yonekeri rimwe twinde president wetu na nkiuga boya president wetu no Uhuru Muigai Kenyatta na kiama kinya kingi kya maendeleo chap mutongeria wetu ule twaite president nane no Uhuru Muigai Kenyatta aja katikati nene twina nkuchanie senator nkuchanie governor nkuchanie na kiu kingi kwanza kire gatumire ndugania kuma mono na kiu inkuona kinya ibetite bakirekebisha Jubilee ni kurekebisha kau igintu gitawa kikali oni ndabere bwega mono na ibari kana indaugire bwega mono kikali giki twathithia kikali aja thai gitetunia na rongoro atwitite kwou itutigane kikali giki twenderee gwaka gintu gitawa Jubilee na ndikuona persistent in kikali kiu kyo gintu kimwe kiria icire ndonere ndamekia mene kiu kenda twithwa twi ona iko reference ground ya kuthithia ate ya guchwagitia kwa Jubilee. So bwana Elias ni bibi to manto badama kiama kya Jubilee ni bibi na thina miru one thing ibwaga sana Martin lakini ndenda kuga oni as a person indombera gutaka constitution izire both the Jubilee na maendeleo chap na ndio chitagera in my own perspective na understanding yakwa ndeza kuona maendeleo chap ya end in terms of their ideologies buga baraba inge no bedro bedama in a different reasons lakini oni from the word go kuma to chemani ya chuka it was the first meetings inkorika na nyang kioria na indoreria was co-chairing na re senator wetu mheshimiwa Kiraitu what is the vision of this party na ndiko wakanya kikyo kiuria ndagitire atia but ndategera the atmosphere area tiba bainge bona kiuria kiu to them kirembio kya gitumi ko ndategera baraba inge kibara twina bwa kipate mbuga bathingata ikuringana na mutongerio kiama tikira kiama gikugita atia na ndio compare nonto ndari very silent ndari very active in the party ndategera ndona maendeleo chap no yo ina ambio ideologies injega better than Jubilee. Second, siasa tuga i perception. Na the moment of perceive utethro kwena fairness. No ethro real ere mantu zaka happen kana zate happen. Kyo kona baraba inge bakiuma kimbio nonto bena perceived kukethro gutena mbio tirazima ethro eu lakini perception na siasa tuga i perception nonto bwambere baraba kya makire barenda wave either thirikari urezete baswing na wave iriko zora to na ethre gitara kanu DPS anto bonda bagetai na ndene baraba inge kebia mabi but eterete wave era ezania nabo ethre yerira zone bakona Jubilee zone kana kiama kingi kyo mbuga ge na domination era nyinge bakezerau kona njere nkue anto baka passive mbuga kyo igatuma bagete atia but ndenda kuga perception yeu no yo inyabara candidate botegera bakona gotethro kwena mbio fairness na utifitira ezere neo during packaging yawe mkwambiria which was their democratic right bugete ezere sel kiama kirabo boega bwana Itirikia karibu sana ndiye kuria yoni yumu thijwa kiama kya Jubilee meru bolamba nakuwa kulingana bra experience rande ni kidogo ngwetiga mtotori ali angete no siasa ene muno ne arwaji na imbije mantopate ni issues tricky muno especially muntu aikabit na branko na mwankane ndi Jubilee kinyeka ikasurvive dai utegentu ya Jubilee ringi kugenda kwina thinene muno no ntomeru right now what there is yabra material wa udini ndekyameneka PNU wende kyameneka PNU na amape nonto oni kinya PNU ni onda thuri ni okapisa ndi kansela indari PNU ria yaire wodo na Kibaki ndayukia tigiti yayo na ndaturwa so to me ingwe kwa nini turite na ndi yanto rende ndari miro mbere ndonto nigo kama dokumenta ko siasa ene mbere bra baba ingi batikuwa kure na party alignments brand wa ichi align na party mwanga muntu akambiria kuona wona kari yawo kwendwa Jubilee nkurugie kwa muntu akaona wuni tomboita ni mtu musunjo itirike no ntu batiki nyanjire inji acha kudithia musunjo
ya musunjo ngito pita gitu ratari to itangwa manto amwe fani muntu na umaki tuone ki aina ka spirit mobukone akaringana ita kuringa kituone kira kingi no kumeana especially muntu akenda kwanja kalirite giti ataketa muno misunjone so gendo grambe ngwa uri pira baba ingi bara bakuthama chiamene miapo mbere na mbwan muntu na kwenda safety ya kuengwa wewe ngwa sana individual ya materia kawa hapana ainkona ntisifu winda mbakura as much as kwena party kwena wewe ngwa sana individual na wewe ngori individual ona uni anto antisif baba ingi bakambiria witata bakambiria kutoroka. Okay. So mheshimiwa Alhaji barua ati kiama kia Jubilee kiri ithurano binini kitethwa kina weru gutethwa kwina fair nominations especially nontu baraba tari kuromerete ki bongo bati wetikika. Wambere, thank you so much. Karibu. Bakudhantes Vibrant today. I have lost my father. Pole. Oh, by the way, pole sana nontu mtu. Together. Thank you so much indeed. Wambere, ndienda kuga mwaka jo 2013 Southiment kwa rungi antu mugwanja na kule mbicha ntura ya bagwatana njara antu mugwanja bakauga twinda tukethra turia mutwite muchujo uria ugachindo mbaki bau bangi teu wakarire tute muchujo twetire na kijo ataka APK na reri gute muchujo jwetro kinya TNA na reri gute muchujo thithirie miru if you can go back to 2013 na ino mwanka twende guchire yo ntu baumire bya mene biu binge bagitaga byama utekiama county assembly ya Meru na byama 14 14 political parties antu baduna byama 14 irige nyere gitariu mheshimiwa Trikia said something au gabambere muntu idoganeria wengoja muntu and we have all agreed on that one muntu idoganeria wengoja muntu na antu baraba inge mwe muntu igukinya ndabene. It's not a question of the party. But we give a ati kiama kia Jubilee kitethwa kina. Let me tell you, mwana narira nyombe ta ugo mwanki akiuga itogiriku. Therefore, what I'm trying to say is, imuntu gwichwira space akinya ndabene. Wambere kinya Jubilee mwankana ndeto tije nomination rules ikariate. We don't know. Itira kinya end down. How can you be rigged when you go take kinya sheria ilio on the ground? Number two, let me say something. Mheshimiwa Gachegi narete chiringi ngirithano cheronchia party. Kamete utwamithithitie over 4 months ago. Tukuma kena iro mantana ya Jubilee. Mbere kiama kia Jubilee kithurwa gwe kamete reo ya kuthuranira launch ya Jubilee. Ne karire o mieri 3 kamete uye kithurana ya mbecha mbere ithurano bya Jubilee bigetatri bieja. Mheshimiwa Kiremi Mweria mieri 3 bange bondo ibarite kinya aspirants atarite mbecha charonchi na atare amonka narua na kiama gitari gikuthurwa. Mheshimiwa Kathuri Murungi umore otekiamene atarite mbecha charonchi mwanka narua na atare aspirants. Mheshimiwa Karethi atarite mbecha charonchi mwanka narua na atare akinya na na atare akinya mbecha aspirants. That mbecha ichara kwa 3 months mbere kiama kija kugitate kuthurwa, which means they were never in Jubilee. Centrande bomba kuwa ni officials batumira bauma kiamene and mieri ewe thatu bange bareaga mbecha charonchi party where wathi na imbiagira ya bagitatri bare gitariu, which means they were never in Jubilee. I can tell you for sure. No, maybe ni bonete antu abutithirwa kwina weru. Na ndine hata bombere kabisa ithurano kubwithwa Alhaji Mwendwa na let's ask Arohaji atathuri riu twathia kiama barohaji beja kuthurwa 3 months after kiama crunch after kamite crunch party kuthithwa. Arohaji bejere kuthurwa 3 months down the line. Bagasegi bakirea mbecha cha crunch kiama barohaji batathuri kiamene. Gute kiama kia Jubilee kia reo ni kamite ya didetio go prepare, which means lewo kuwa tongeria mamba kirira na ande mantu ja barohaji ba kuthurwa ojo no arire ujo ntunuje na arite mbecha
ina unyuma no warire uge andonere mantu gatigati a muntu na imujumbe okarire mieri u yothe atikure ya mbeca monka ithurano biya kuthithwa. What was he waiting for if he had confidence in the party? I want to say something Gichunge. Kwa kintu kimwe tutikueleana na my friends tu wa ukweli. Mea dinera yeyirire muno kire Jubilee ya kwibu materia wetana wa mwankane ndi ibonete ontubo bakona bakeria kurekebisha. What happened Jubilee ya kurutweka Jubilee yo ikwa iniambire kumbrandwa na unongoda betikaniria Jubilee ikikali ikiraitu imethika na ile nturi no me these people but me akwithira ni bonka baka candidate mbira wenu kwenda gitike ngavana no tikikali utikiraitu na bawete ngavana ikiraitu bakawa senator ni imethika bakawa women rep ni kayuyu akwitha utikikali ni atokona we safe no this kikali ni eko ya na president ni eko ya deputy president ni baba ite party darlings Indo tubakwa party darlings other aspirants bonde bambia kuona tuino bua MCA kida ni MCA fulani ngia kuona MCA nwe ona muntu ari ukwenda darling bara pengine kure MCA kinaito consult kana kure MCA medika consult other MCs no bakona na to safe although onini otiro ni ndaiche identify na Jubilee and I was not ready to support Jubilee from the word go non to kinyakiri TNA indanu tesete menya bora mheshimiwa kuwa na history ni chokaira history ni kichokaira yongwa kuma party nomination chambire kuthithwa kuma itaramoi otro cha afya non to kura anto para bedera kyama kidrak kyambiriti from scratches oteki ndo kithagi na gotu kwa ba bagutambeje cha launch that means kyama account ne ko tebyo kinabyo na kyama no mwanga kilele anto bara baiteloyo kikyo kuri anto bakuta ngirima na ya milioni mana ya no support kyama endi itaremo ka bakora no surely muntu constitute kyama na to the throne fair aje ticket iboto na ba muntu akewa ticket kinyate dite nomination just a minute mutege TV aranira bantu okirokera 40321 rani namba yetu ya SMS na kuri namba ya screen ni auna ochoringiredi mu live okana na heshimiwa bano to sasa na TV kwambire ko wata mwanki ndene ya kithurano 2017 40321 yo namba yetu ya SMS uri hata mheshimiwa. Let me say that kwa kanini tukaje kuelewa. Bombere itrike oti seni mheshimiwa itrike ora kuba manzaki kali is very true. One, politics is never in a vacuum. Na kule antu bara bare trend Jubilee goko. Dara bejire neo. Therefore gutio kwari na vacuum na muntu wonde na na haki ya kuthithia alignment. Kinya mheshimiwa itrike akathithia alignment na ngavana fulani. Na kinya Rohaji no athithia alignment na ore ungi. Na kinya Gasegi athithia alignment na ungi. Alignments in politics is your order of the day. Weto gachwa no ngetania no kenda chances ciakwa cia gukuruka ciithira ire ciongereka. Therefore kikari ke blown out of proportion jo ntugote muntu te chwaga no ngetania noe na ndi itwendaga ri gitikia ngavana igekwenda support itigania igekwenda support yegembe igekwenda support imenti no mwankochi araini ni antu bari kuba ngetania bo. Therefore to can demonify on to bora to kuthithia mwanka na arua. Let's say for example His Excellency Peter Munya na Mugambi manyara kuma imenti na rithwani ngachiara na Mugambi ndona kura cha imenti mbugete gembe lakini kwena kinya kathendu no bawetania no inya. Let me tell you one thing tutiri magana yongo gituritaga kuri bo gutina obetite jonto atu 1 point kugatigwo muntu lakini ni nomination cheka amwe. Let me tell you my brother utiaura ntigiri murigo mbere kinya waikia ngondu wona kethire komba no itharugije kau no iju mugongo. Therefore let me tell you honestly what we trying to say here is that kinya PNU candidate no mwe forget about these other side shows candidate no mwe na imugambie. But you see what allow me to say this allow me to say this menya kinya na utureome antu bongo te aba umete from Pluto twina bontura na tukugwa ndwarie chiai na no kugwa kinya muntu umwe ya kathendo akiwa inkuona utina o tugitite ate inkuona kuru kwendo ariku so mheshimiwa kwa kwa justify ate kiraito muronge ni hotari ne Jubilee
area ni activate within Jubilee le atwathia gintu gigwitwa new mathematics itwaragia about subsets in a set kire new mathematics. So what was saying is bau beje tegwichura chiao ja ora mheshimiwa trike ugire muntu amba kwithoganiria jai ja individual kiraitwo ona ngetania na mithika na kajuju mbuga ndondai. Okay, so ndio kumisquote lakini wanaenda kumaanisha ati Jubilee oro tayari ni Florence Kajuju methika lentori. It is not in Jubilee. Ndakwira there is something in new mathematics twetaga a subset within a set. Okay. A subset within. A message kwina ntumiri mwao kando beno ntune kugase gine ka amatuki Jubilee party ni ontuba gukira kimenyi nini kimtez kuma kiberecha. Okay. Njoke kau na ingwenda gukaria mbere kenda batika thugania ndamatukire Jubilee no ntubo ukira nominations on are very prepared to go all the way monka nominations to thithia na impambiririe na kugo kenda tu ke thimu mbere Twitter na mbere Wero TV. Hello TV. Hello bwana mheshimiwa, karibu sana, habari kuu? Kwa hiyo mwana. Weta wate kumana. Mweta Nairobi mpaka Mwenda. Karibu sana Mwenda. Mwenda Ntongai. Ndio ulia dere. Tenda kulia mheshimiwa Laki. No ntokire ito na mezeka na Kajuju. Basi alainre mbere kinya muchunjo. Ntobetera ntobamiro bongo wa mwa. Baba tarira kidere ngavana bo no yo tukwenda muchunjo. Senator alkete imenere alafu ndi basi line after nomination ndira kama kan Jubilee mero kitari na okora. Okay. Asante. Thank you so much. Mwambere mbugire te amiru bauga ne antu beto chwa kura kire amiru. Te amiru bera akathure ni muntu bomurete ni antu bauma bageta kwira amiru twe ni kura. Okay. It's very simple. Ndorua kethera ndakirire muntu gwitwa Kimenyi ki nomination na ngenda kwira na nkira antu bakibiri cia directly nkibera te nyomwe kura kana nominations chithithiithairwo na aria ome kana chithithiithairwo na aja chithithairwo ne antu depende bagita baburingira kura if there is fairness. Na ntakirite ni mbuga there was no fairness in Jubilee no ntu inda ije na ngitagaira ntatagaira ite bingi mbuga bitena fairness ndatagaira gyakwa kibiriti ara nkamenya uria nkara na ntu baba ba Jubilee inde ndo chianda burundene no ntu tiangwira ndene siasa kwira wa mumiro ugathe mtu naye mtu na makambi jawe ko ndachiandite ke Jubilee kenda Jubilee togeja nomination kibiritia kenda makambi jara bona ndena jo ke Jubilee ijo bane kera jo nomination chia kibiritia ko ntakirire Kimenyini nyathai te umukira tugeta ndebene no ntibire tombo chema neno Wero TV leo. Wero TV leo. Atujike thimu mbere mheshimiwa. Just a minute. Wero TV hello. Hello, habari yako? Turaria na huku mako. Turaria na Steven Mweka. Mweka atonirie sauti ya TV yako tafadhali. Turaria na Mweka. Mweka atonirie sauti ya TV yako please. Okay. Martin kwenda tuakiria asa. You see to me mantu za kikari ntekuga batena right, they had their own right kabisa go form there, but ukimenya in politics no geta strategy ga fail and to me strategy ubagetrete failed totally na yu nio yambiririe the all mantu za kiama au nio yambiririe kugeta atia kuthukira na antu bambiria kugeta into tugweta perception thaizi utumba kanyomba arafu mbetekeri ongeza kurara there is no way in fairness yonde kiraito to me omba kugeta atia mheshimiwa kiraito omba kwagia tikitie Jubilee secondary ikethro noe na noe o formere kiama giki aithe mandate
na party leader neza afomu mbio nyombezi gwitwa Jubilee na kuorotera auga nandi oni mbete kuromba gite kiae kia governor ugo na goromba kiae bagiri gia senator ugo women rep. To me mbuga ndena aza mashinani tanda is the initial kia makene hata gagitire hata how will I perceive. That means I'll perceive when I'm already be preferred candidate. As nomination, the moment na neong bugerenda uga atre Martin, uga perceive in politics na in game of perception. Na hii baga anto baga perceive mheshimiwa no etete guchinda. Utowenda guchindwa. Kwanza baka uga twetere ni ariko na that was the problem. Perception irereo ikwethirwa Jubilee kulingana na outfit ere formerwe there is no fairness. Umba kugeta ate happen. Tia bongere ka ukienda ongea contribute mbuga Jubilee by form kanyamura kana betire kikali it was me I can call it rankuma that was very premature. Okay. Wero TV hello. Wero TV hello. Wero TV hello. 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 Habari ku turadi na huku mako. Nimejeka buru. Turadi nao. Uliandia na Ken. Ken. Ndio liapere. Kuma pambere dia siasa bonda baugaga kireito badira ina piao. Nikino antogote antobanje bagusi siasa bo badira ina piao tuga turenda murengo jojo. Na bangi badira murengo jao tuga turenda murengo jojo bimweka. Weta kiri mtu pia ni aliwa kireito. Weta mtu o chapa aliwa kireito morome. Nikino antogote line up tuga baba ibona ndito kwenda. Na baba iboto te kwenda. Na itorone rete ande pia ni tuga tere. Ojo weto kawira Mwangaza. Ustetero imo kuro weto mere mweti. Nikino tukotera ali na issue na mere mweti na aratora yeti ni undene sana. Kiori kiwi yako. Na rere baba bache karaina ibakuweke doa neki. Na ndingo ndagonjo kerio nengo congratulate mheshimiwa sana Arwachi. Mugambi wetu. Asante. Okay, ipoka sana. Okay, thank you. Ngo choke issue ya mere mweti na mbere mweti na Kawira Mwangaza. Wambere number 1 reto kwa ragemantu ya branto bichi alanire na kikali. To me it was too early. Non to bombere mheshimiwa Kirito nwari chairman nwari wa kuform kiama. Na bombere number 1 mkiakuya ukirigira tuchethangi mwaweru TV ori onchinda ori executive in this station. Werigire ndi na tugwirigira wochindana na si na munene kiama uchindane nwe ikyo kutomoikwa para bangi nyawe ndanga vana utokwe ukienda kuoya kinya kilimeti kenda kuoya atikenda kuoya tiketi lakini to Kawira Mwangaza na mere mweti ba akure manto ishe Kawira Mwangaza ishe Kawira Mwangaza itogwete ponte kinya penda weta musunjone bete musunjone lakini kwekintu kiranto ba wing ground ito wing ground badu nya tukaria support wa PNU to eta naro eta mere mwito kwa Kawira Mwangaza mwanga ginya badu no ndote muntu tukwenda line yake ya inya to nende the best candidate aurombikia kuumba kitikia women rep akaretra PNU ticket ikawira same thing era Jubilee bonere andiri ngadiria boeka ye 20 tutaua ketu ibo outfit ibo ni yetu tukwendo eto twayana ketu ketu consensus the two of them bawatanira barandiri bobo ngobe tatia bawatanire na barandiri bawatanira kutinenya uraigwa mirimo iti agi complain ada complain bawatanira oni kandeke nete ka women rep kan support no tungonda nyani PNU wini kan support Kawira Mwangaza kitene ka women rep so kutaya na kintu kimbrande to na kinya ongea kenda kuya women rep nyonga ka kwenda kuya PNU kinya ke ya baita musunjo isoki okay let me put it this way bombere dietore kikali itugera kari ikiraito kajuju na lentore tokenda kuga kikari kya munya kireo imunya Kawira Mwangaza nonge tutije kedra ni necio stokujokia utekwa nate kumenya no tutije manya bote prepared kinya twaburia rani mitio kaba na wenu no me batetwira mwankana ndi kwethra bate na kikari kire complete jora kire complete kaba te prepared they in a disorganized house kinyo kaboria na aru rani mitio ngavana wa PNU no
bate kwira therefore kwithira excuse me kwithira bate gutwira ini cio ciucio njuri taka iteo the house is in otaura raira tutije no running mate wawe but what I want to say here is na bondikira today in competitive politics araturikanya na arua guti muntu uma guchwa kura ija agachindwa kethira kuri muntu tharo ija agachindwa gututumira mbeca ciawe. But then mheshimiwa, what I'm trying to tell you Martin antu baba bonde okuona bama barongi wa ndini antu iko upingi ni antu bangana mheshimiwa na antu baba upingi tabonde gutote gwetikia kagitate agachinda and what the people are after tiga anteto ito kugwata mati muntu arero supporters ba make sure karigo twete mwankai ndabene therefore all these things are ways of getting to the ballot box itself. Okay, so ba tena kikali kiono ntiba kwenda kile nominations kwithira kwe free and fair. No, there are no nominations. Kankwera gutena nominations bate na haru rira touga ikajuju gute muntu ungi ori in Jubilee akuga na kwenda yi giti na rira kajuju rira kairemia ejire ris kairemia mwanka na haru aturiumagara na ris kairemia na kajuju barebo bangana barebo bairi na tukera antu kasegi mbuga na mudia tukoira mbere uma kiamene none tebo tureta na bobo bare tukauga muntora tware no wen create interest ne kajuju na arwa jon tukairemia akwija we are taking you for nominations turebuikia nomination ore ogachinda unge a support no nene kikali ni akairemia ri ndo kwira tri ichunga ndendo kwira u ishuira arwaje kwaria na kumenya muno lakini kakwitha game murunguro metha na kumenya no ntu mwana siasa bombere okia kwenda kuwata kurenge ntu utemeona kenyororo kuruta ona konyororo no ntu bombere na bwan orende no ntu kure antu baina orende bai pamenyere batu bora kukari batu katutete wetata katutete kuthaikwa ibu ntu mwankane ndi kithira rieto ruki kali ba ochwerinya ya kuthika dai arwaji kilinya kiu kithiko bruna bakathika no ntu bakukira ori wetane ndi batu assembly ndo ture na arwaji ito kwambiria kinya kwambiria kukosana na arwaji na baba akibonde twambiria weta kikali kando na baba pro munyako tugende kikali bara kinyume kyao kya munya mwanga tugwe moto na mjandala mbunge ndaro amakuchangia mjandala imuchoro ko muno ndo kirenda muda wa manto atu nayo common interest ya Meru ndendo mbire we harwaji kikali gukwitwa kikali kithako rietora gurio iwe mithika iwe turi we kayuyu kana iwe kireitu nuko me ikwari kuya na thusala ni meti kinya assembly na batu tukia guone ndi kuwa running mate thai siasa kitalo masabu ukia kuona kinyari ya Kibaki adidire calculation yo form PNU anto bari tebe riare tre PNU kutiri itari kai kura jitata kura iringwa. Let me tell you one thing. Only the mail can Jubilee chinda. Nankeja kuona kinya combination fulani ni gatuma Jubilee gitata. Echinda. I would go for it without shame. Therefore mterigereti. Kwethra ndina combination ire gachinda. Nangwetikia kinya gori chap. Boga karante cabinet yenu. Bokona tukagwatanira nangania kinya gwatukagageta guchua no gachinda na I'm telling kinya tricky utwira na arua just a minute mheshimiwa Wero TV hello hello Martin hello habari yako mkuru rumaka karibu kabisa na ngawe karibu sana anko anda kuchangia mjandala juu karibu na ndio ni urankuga au araje uga mtura ba nomination no bali no ikajuju mbere boni mbije boya kama no na kwe mchama nione beje tabo batatu jo kanisa Elizabeth na areo na kajuju na areo na kireito na inya araje na areo arere Elizabeth kajuju arungamire au kakinyawe Elizabeth kaire miwe nyana kwenda tikiuka bimeni repo intaweto kireito akurungama augire kajuju tosha. Hello? Tokuibwa. To prijandu ja banjubiri na nyandio njubiri. Lewa bo kuno twa kuona mheshimiwa senator akiuga kajuju tosha ando gabondi ba wetu ambetu nomination. Point number 2. Adu tumba kwetekani na njubiri kairi no ntore.
tukeruia antu bari bageta na umo mweshimiwa Raji akuga atingi chieta kikari mbere baburi kwamba gwetera bageta nomination riu etanwe bakaomba guchita rietwa ni ata bari shwa ikajuju kajuko kenda bachieta kikari. Okay, thank you. Ni ata bari shwa ikajuju ukaduru akenda bachieta kikari. Okay, asante. Thank you. Hello. Thank you, asante sana. Imbugera kaire ndi secretary general kiama na nte kominchi megambo kinyago gatue kangeta go shop muntu ureo gatoma Jubilee echinda inimeru na ingwetikia neu everyone athithia ikyo gatumire kinya mweshimiwa etriki auga PNU bagweta bakaranthi bona bathikirio ndengira baigwa kawira Mwangaza nuoko gutajika ibaririe bauga nagite atia ungi na karenthi. Likewise Alohaji ndena responsibility ya gutuma Jubilee chinda inimeru na kidago atuika imate ningeta guchwa kenda mureta kwe mugambie ya kwe kenda Jubilee gitate echinda ni gukaraga na kinya kiremi gagwita gicopaga muntu rabagaita no ngugikenda Jubilee gitate kenda chapchapu gitate habu ina kikali yani nyamo game kinchapcha ojo let me put it babedrie antobara baingi baba kiremi ngwete kietre Gasegi was my favorite bau bange ntaba ije kibirichia I can say that for sure ntaba ije kibirichia na hagwita it was a shock kire Alohaji na kinya muntu ngena uchwa Gasegi kenda ona kura chiai. Therefore, every party leader, every muntu rawe na yuwa patene, na go shop, na kinya oni na denta dia shopping, ingo chwano ka ditretrikia. Okay. Wero TV leo, just a minute. Wero TV leo. Halo Martin. Habari kuu. Ene jaga ilo basi kinyoki huku mumulala nkali kalimega. Karibu sana, habari Karimaiga. Kalimega kavubi uru. Karibu sana. Ndikuri mbere mambira Raji pole no ntubo tigwa nithe. Thank you. Njoke mkuri atire Martin. Bori oni ko ndathikirita maoka maore akari antu kwingi. Nino ntubo bakuthama bate maoka maore ugere nya watitha mana geta Jubilee no ntoka ugoroka mutinda nyaka thama thai oroka thari mutinda akamutinda tu nyabeta kurene. Nande akauga arenda bana mtu wana ijana chitekete Jubilee ageta agachinda mushunjo na tamonka mushondoria baba bakuthama le bakuga ibya mabingi bya mabivingi na ata nyaza amate chindwa no atika ke Jubilee nande ko nduga nike anto Jubilee babwiro karamu ibatika kugweta kuwa kikali nkomenya yo araja ugawo uyandi bara ibainye tukomenya we baitangeta kwena kajuju kwena ongi tuge munya kwena ongi jawo bari tukomenya bena kikali kyao kaba tikuga lakini ninkuga kikali kike abakireta iriyeto bachetera nyabangi bachete otokwero batirimane boko bachinda no onge. Asante. Thank you. Kiribu bere yes. Exactly. Kwenda kwamberia ukigwa from Mheshimiwa Wengo auga the preferred candidate as Secretary General kire kiama kiawe. So the same way now na still preferred as a secretary kire governor na senator and that is Secretary General. That's my point. Wait, tigandire kadiri munene. Okay, noted. Kadiri non. Ameze. Unta kwenda dhainya kwareria about Jubilee now because I have a party also I'm sharing. Na ikon kwenda to balance debate yeze. Twitter ayaya note iguru one neke maendeleo chap no kuigwa oni mbugere nkiamberia it is the ideology tanda matuki nomination at all ideology neke ikwethira kwibiria kiama giki kigufaitira na igyo kuigwa gigeto maendeleo mbio chap maendeleo chap buri fight ideologies ira at the same time nipo kuwata mbaru munene wa Nthiguru Rais Uhuru Kenyatta. That is ideologies nire kubwena chiwe where ideologies zero neonkwenda tuendelea Jubilee na Bukenda president funny time let him finish kwambiria bwa muno ideologies no chithirwe structure ye guru nare ni reta wa Nthiguru ekareterwa babangi ba Nthiguru aja kenda kia mabumbo kiendia boy as a unit. Leo tumba kwendia kia mauga kiendwe kiendwe ward kiendwe aja kiendwe abu watana abu inde kenda bodithia atia chore mureka uga bature structure yetu ina na ndetu formate maendeleo chapcha ura tukuthithia thai atu on the ground
gutega the best candidate na ara bethro bai tukageria kwaraniria abo ugwe ne atatumba kuthithio ga support ujo kenda tuthithia very good formation starting from the ward level gwitia monka gitikira kinene buruara gi governor kana senator no to president tayari tuinaye President Uhuru Kenyatta India jangi katikati lazima tuithiro tuina very good formation na mbere tuita nomination yale Pedro bagwitikaniria uju ne mbere uju na kare tugifomu kikari ge tukare kikari kana tugagita ki twende twagita kitamu go tutenda gintu twagita kitamu kwe kiomboria Martin ideology irejera atia the president na area no ithro team ire nayo you can be a good coach lakini players barawe nabo bate ko ani bate ithro bare area ge team ire guchinda ndiugo oneke president na area kwe mantu ageretie lakini babende aza bare mogwa achieve goal ire ku support na bibyo to kugira ideology tieto as a party icho favorable tia kwenabo president na area 2017 and thereafter achieved na ndibo ntoba alaji mwende bo bwira atire ukia kwithe bo support president iteni kire jubilee let me even tell you manja mato tenda kwa studio kwe politics ile beyond to kwetu kwaria project team icha thirikari don't think chap came from the Bruce. So chap ni project let me tell you don't mtatu imo itotiga kogeta atiri so turenda kuria menya ogwatikia let me tell you ojo akwaria noe I am the secretary general of Central Kenya County Assembly's caucus na manjamo nkaria na authority tontu kweno ngwita ate kugeta ate tema ntujonde mbwirite gukaragwa urenda gukwira uju it was na mtatu tukaroja gwichokera kairi tutinge tonye kamba because Kalonzo was there na kera ntobe kamba yi kiama kenu bagitiga and so forth and to create a center of power inge an alternative center of power kamba. This was a government project to come up with chap. Okay. Na de na de disagree na ngekarabia mene ko bango. Let me support Alhaji. Okay. Just a minute. Just a minute. Okay, fair enough. Na ikyo kuigwa at the end of the day we are supporting the what? Okay, fair enough. Ingwado support Alhaji na jere kadio. Oni ndikirete press conference ya Kilemi urari nkavana wa chap dai uratha baba rendi ya weki baba kuromba ite baba ndianda amudikirete auwere I have consulted the president ibonto ngwenda kuwa na ombetekiria that means president amwirire inama meru wenjubilimbi Jubilee na still when Jubilee mbi miru so no ure mbere medo yako awa president ambetikiria so nda menyere already chap ni yito already still a project edrikada asarwaji okay kuna SMS mwe kuwa issue project kwa no tika parliament fire gato twangirine trikenge tukimwe imbwirire kaire oni Alhaji na tutimome atuja tukambiria kwitha oni Alhaji ndira responsibility na ndagwo mbugire ona very right note ona very right note ndagwo mushimwe trikende Jubilee ingo choro gitate ona right it's actually na imbwire tagweta kire ward 47 mboria ni ate tukomba gukuruka kire ward 47 na kinya kiremine gwa kuthugania na kinya munya ni gwa kuthugania na bumenye kire ward 45 na bumenye kinyo Uhuru na strategy we kulitakura ikamba na strategy we kulitakura Western Mombasa na strategy we kulitakura Mombasa therefore we are not just looking for votes from nowhere we have a strategy with Mheshimiwa you see I agree. Is my senior in terms of Tutumire Kimero please. Kuga isinia kwa kile manto jae. Lakini kuweza nko difazo na ndi difa nonto gwe siasa era tweta a propaganda way of. Please all that Wero TV alo. Wero TV alo. Aro Martin Atia. Iko dhongi sana karibu sana. Onibeta wa David Mutumo Mutonyi kuma chagore ndi gotwikirogiro. Karibu sana David. Mbere mugambi wetu Alhaji to mwira pore no ntobwagi kukethe. Sure. Na ndinde nda kubwira atiri. Akoroba kwa studio bonde atu igwega no tuiba kugamba ya miru bonde. Eh. Lakini umabungwa teuba kuga.
kire gitumaga antu bathithia arraignment na bamatuka biamene bisujo very 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 costly na ulinga akura jairi asinuthitha ya campaign jairi within a span of 3 to 4 months. Okay. Na ndio keja muntu akaraga agatega mubuko jwawe akona ndo ambita kure ni mweri juena na nkeja gutano kairi mweri juena hana abai amatoke no mweri juena yuyo mbije mbita mweri juena hanaki. Okay. Arapu mukuro kibirikia imugambio mwega na kuone no tongere bubwega lakini natige gutwa nteto chi ideologies nuntu kamuri manifesto ya chap amithomete ni rangiri kuna ne pinjinga na atikuira kara tonyere chap tu amatuki ke mwanki keke ya nomination yire na kuwa laji akubuira kabutu umuigwa maendeleo chap hii project ya serikali ito kumenya Dr. Kiremi Mwiria jite aga akura chenyambene naga akura chenyambene kikari gita through. Hello ito kwibwa anto na boiba tige kuthura kikari no nturi siasa strategy na nyamu ije na chwaga muntu mumari ya umuriungia na nyamu dakagita kugambia na aliunga winda kankuru hii strategy na ibo bathithite strategy ubangi na boiba thithie yao. Okay, thank you. Asante. Kuri na SMS ingia au bwana Elias mbere wendelea mwadua the party is not the issue of the question. The party is not the issue in the question. Akawa we are facing some personality competition in Meru which makes the party an issue. I personally feel that we should debate on the ideology and manifestos of the party and not just the name of the party. Onde member wa PNU nangu chwa gite kia MCA Abodho Guchi West nayo tell Honorable Mwendie not to seem to know issues of PNU better than us members of the party. Neka imenye kenoti aspiring MCA Abodho Guchi West. Berocho okieka Elias Adhiri Rwadirawe. Berocho okieka Elias Adhiri bwawe please. Ambuge yankwenda gwitikaneria na mutegeri u wetu wa Weru TV. Mbuge ya ideology nyani onkwenda tukinyithia level yetu ya debate. Number 2, ankwenda kodifa na mheshimiwa Alhaji Kiremi kana chap project. Kiremi is not a project. Na ndio go uneki ikethiro i project na PNU then i project no to support presidential candidate. Kiremi as a candidate ozore aronga mi 2013 na 2013 both the senator na governor the current bari timu imwe APK na agwe kura bonere Kiremi achindia kura 3000 tutio other factors tukiuga other factors constant ikethiro anali na kura yu kaidri kuga kumutama as a project eu iza kuga i propaganda but then nariri na president amwitikiri yes getomi tiampongere au getomi ariria president remember na aero gete as a presidential mbio advisor. No, step by step. Etera tuite step by step. So this guy Kiremi Mwiria ari mwathi wa rais mantu yeye kithomo. This other guy uranwe munene wa kiama Daktari Mutua ni muchore wa president. Yo ni mantu yoto kumenya. Ya weruni ni muchore wa president. Then ni hataomba kuwa ate ejeti project ya Jubilee. Kwere mwe wechoira muntu kura uteta kumwira no muchwera kaombo muria mbere othorete ambumba kweja nkakwire nkondo kuthithiria ntunte kwiriti nkondo kuthithiria kaweta mbere bariria president itukwenda twe tialainete twiruterero rwa maendeleo cha weta na mwambo yu Jubilee barua batikwenda uchoirwa kura ni muntu teke Jubilee then PNU na babwe ni bosinye kelete ni to president ya taugo na ikiono ntu narua Alhaji narua ina habari ina Alfred Mutua alibe na Kiremi Mwiria batindete in the count of Kwale te Mombasa bali count of Kwale batindete rari ukunda rogiriwa kana kansene antu amwe bakigeria go popularize kiama kiki ya maendeleo chap nthiguru yo
yonde na bakathiuruka we have a strategy ira tufomete kuthiuruka Kenya yonde tukimika sure we sell our party which is very much sellable na kwi mwari kwi mutegerio ugire aja ate naja bonde ba wibo tukugetu bakaribishai maendeleo chapcha tuendelee kuform thank you so much Asegi kambuga something adia mungale okay tukamba kwa ngiri on one thing Kikari is a strategy ojaura mantu jange jari strategies guko narua mheshimiwa Etriki akeja kuria rais yaga chiaraini na Kikari ile achinda gitege akithi ruojo Etriki atithirari na uari na tugaga uju ni politics antu bara bainge bari kiamene kure antu bije kinya tu nabo kinya PNU okaboria manifesto PNU muntu atikwira okamoria kinya manifesto ya chapchap let me no whether igwenka ibaba inge bategetate what are considerations ile twitanagia nacio so boambere no mwankotegere njono alignments ochioria ri let's agree on one thing na mwambo yu alignment mheshimiwa na mwambo yu alignment uwo kweta manto ya alignment uwe niwe secretary general wa kiama mwandiki munene wa kiama na hata mtu awetikia kwithira uwo rutero rwa Kikali ni bia tuma woni gwetikia mheshimiwa uwe uri secretary general whereas no wetere manto ya alignment no realigned jiremo mtu kauma masi ya kwa secretary general Kikali no ya kwa secretary general Jubilee no te mtu kauma fruto ya kwa secretary general PNU muntu ojo no mwankethre kuri na political rearrangement. Let's face the facts. President ora atarire Rafael Tuju ate aligned njirano eriko hankwire mainkara Rafael Tuju mbeteta Jubilee adikota ja maingi muno Rafael Tuju athurero ni president no to boy stand against you. These are the facts. Against Raila. These are the facts. Okay, that's true. No, to bakwithro are against Raila. But owe ote against okay, kinya wore against Raila. But then kuri njira yori ya Kikali. Let me tell you one thing. This guy in partisan. By the way, how come one watariro ore secretary general whereas we sitting MCA? Katiba no mije, manya niomboire tigani kwa ranya mantu pote. Dena katiba ya PN ya Jubilee. Na let me tell you one thing. Gotere nkoretere omerite kuma page 1, mwanka page mudia, ere aria mantu ja somebody who is aspiring for election. What aspirant? No, I'm not an aspirant. Ote kwende tege MCA. Kia iga mkeo. I'm not interested. Okay, enough said. No to what are nominated nomination. Tekanga ataro nomination. Let me tell you. Tekanga ataro no gontara na ini secretary general. Fair enough. Ipo kasa. Odero actually ni erote. Nengu kwambureti. Ndiato kwarandiria. Kwenda tumwe mushoroka kwenda wekera kanyode gako. Aimbira ange awiko ngakuluka Kikali inombita. Unibora ngondo murangondo mwera kwena kintu kenge kwe kintu kira kiro akutake risk kiri mutoroka omba nawe ende. Uni nyande muinda odha kange keto koyo yani kara wanja kalinyara okoya chiringi okambia kwelago na to waturu yiyi okyokira ndao ikwara indangondo mura nyanke agwiko ndina threat PNU odronda ma PNU mpeta Kikali no already I've taken my stand ya take risk digira ngwerende manto ya mheshimiwa ni mutari madhabu muno na ijutara madhabu mheshimiwa ijutara madhabu okwaka uta secretary general utheri nuambiririe mbwe Kikali nwe thirimbia Kikali nwe thirimbia Kikali kya kwenda kuringana nchoma nwe kituma otepatete nchoma yayo wekinyani ntuma iro inewi nendi nokona thigereni nendi mheshimiwa wathiro mbagiti lakini naijotala are mheshimiwa neje gandire gichonge mheshimiwa ari agwodogora tre ndebo dogira dieta gochora kwa I am apologize. Angwa madini na yutara madhabu. Madhabu na yutara utuigwa watu mbaku uri uchoi batu na ba my friend ya. Ai chutara madhabu wenda tarite madhabu akamia windi secretary general nyako kwambia kunominate ontetewa. Uti muntu ngo nominate ya maingi assembly ya Arwaji. No to no na chutara madhabu yariku na ichinwe babo ke ora ukubakire wono ntoke ochetha. Myakire itu kinyako atukaka kona siro ko. Kinyake da kona kuremwe no ne ya Arwaji no to no na ichibura ita me politics is about interest. Ndipo ndo tukua kinyo tukona tukiwa mantu ya alignment ina ambi kwena kinyo interest ya muntu binafsi which means kinya maendeleo chap kinya wabugwa ibochi endeleo. Balance tekeria nini? Okay, kama mheshimiwa Trikia. Mheshimiwa Trikia kinya madhabu ni ali.
Ojaura kiremia mathabune na munya mathabune. Yes. Mheshimiwa Etire kiaga ukira munya. Arabariganiritie tigania influence ya munya yumagari Etire kiao methajire rukiri. Therefore Etire kiatenda kumagara au influence ne interest te pate akaretie ne interest. John tunaije akeja gwa ukira munya araba umetega ntore nemwe. Akugitate akura. Baba ange afadhali. Oni ne Etire kiao ya different. Ende baba na baba uchwara bagitate. Ojo na ukira keo miontre mbere. Aigwa keo menjubiri. Na ukira keo miontre mbere. These are facts. It's not a fact. These are facts. It's not a fact. Let me tell you. Yangu era munene. Menya muntu atechije mugongo kona kwa ibangi. And there is a conscious mind that the subconscious mind ya muntu. Nande what I'm telling this guy is my very good friend. Imuchoro kwa ndene muno. Lakini na kuigwa agetera na keome is not safe. Na nakwenda okinyai. Therefore what I'm saying, what I'm saying, point of correction. What I'm saying, munene kambuge bubu. What I'm saying is kinyan Jubilee muthiene. Tukitega nomination ingo koroka idano. Because gote muntu taura muntu ogero kwenda gwita election ingana. Ijere these are the hard facts. Muntu arena jampomba korera aja akagitate. Lakini kambuge kiragio tumabugu anto bena accusations iji. Mheshimiwa Muriuki attend Jubilee today. Mheshimiwa Muriuki na ate PNU. Na ate chap. Na Mheshimiwa Muriuki omba kwethira are anto ainyiretwo mono jonto new relationship na president. Na kenda uma Jubilee akera president imbie to mabeta. No mwanka Jubilee echwero meya kenda irenjete maisi kugitate. Okay, fair enough. Point number 1. Fair enough. Mheshimiwa Kiremi. Fair enough. Yes, Mheshimiwa Kiremi, I'm saying it. Arara advice of president. No mwanka on president atiomba kumagareta no mwanka irenjete maisi kugitate kwai. Na mutejurajo we matunda ijijo garawa maiga. Okay. Na maiga ndio kwa Mheshimiwa Araji akuga. But you as a candidate, mtu wanda tukirete za thaizi tuwethete election mulingi kura. Nontu no kadetermine fate yetu 2017 eze tore August. Ko wanko ndo mwera oni ntete tara nontu ngokira in fact gwa burambe ndende nabu ibwa kuiwa nontu no etherwe de na perception e kona kugitethero kwina fairness. Point number 2, ambuge mwananchi no gatwa mwira na natwa mwire twende bene ti twa mwira through anto ba kai tweke in a consensus party. Do you get now the thing? Muringi kura natwa mwire turi. Turende bene. You got now the logic. Uwe kuthama kiama kia Jubilee na uwe kuthama kiama kia Jubilee na uwe kwithira wiki amene kia PNU. Ni antoma Jubilee kana kiama kia Jubilee batu kwithira kino bwa ati antobara ba tegete no ntoma Mheshimiwa ure ati mtuone oene kibiritie ni keze. Antoma Jubilee batu kwithira beno bwa anko chokeria nandi bombare Jubilee ni batu kwithira no bwa bwega muno no ntukwikina kando na kureri karingo mwananchi kwena strength ya party in the house. Hiyo ni very important. Mheshimiwa anakumia kwena strength ya party ni wakuma mbunge. Okay, ukuma mbunge ni kwena strength ira no ntukwe kwembiro chombe kwa National Assembly kwa tweka Jubilee tena kinyantu bakwa na mbiro jo ikari ikyoya cheria jojo manto onde bakwa kuthia kari heta ata ya kyoya kakwire manto ya weto imudiki imutegeri wa Weru TV. Kintu kira kikira wake amene kabisa na atu Weru kantu hapo onde batekumedia kuwa muntu wa kuwa na tuinde togira kiritote kwenda kuweta ontobu na ingukore aboni lakini ngu ankira kire mbiko da kuhoka weta buriko experience irande ni obombere musunjo campaign na bwayo na i campaign etenkalanti ekoringo nyatro atadi to euku na i campaign etenkalanti yo karero secretary general ya Rwaji konene ara bakindi sainda certificate no to asainira so ote muntu wende atokera no ote muntu wikwa ya last election da TNA wende TNA ngwerende birantu botoroka ndi TNA wenda ringiro munderwa inko kore antu baika mukunjara kwa TNA na ikaba kwenda kwa muntu nge tiketi ya wokwa
na ginya nomination itetetea itiringi da wan confirm ndena ndreba mbikia antu amwe ndaipoteri no ndetandethera antu bakarinde na bainanya munene wa TNU ndame awinte save antu ariko ndame ante save antu au ndatoroka ndo kumakamba ne KNU oni asugia talking in the assembly ndadururwe na kiama kya GNU ndadururwe na GNU ende kukira ngarama cha mizunju ja kuringa campaign maitaile na okorabura pati tawo chi nanga bakoro ya kuthithia ba standardize mato na akathithio wega no already ginya tukaria muntu akoria omba wakanyomba alafu muntu unge ya nyombera wakite those things Wero TV yes just a minute gentlemen Wero TV hello yes hello habari ku habari Martin iko thogi sana mukuru turare na hukumako Martin hello Daniel kumene Daniel karibu sana Daniel kumene karibu sana ndo tuwarere TV yeku tafadhali Martin ndiuga atiri kezi ya Rwaji au ketheka ndiuga atiri kia nini kia Jubilee Meru kia zeyu kiedre da siasa kuweza jino lito ikitura bange bakwenda kitiyo Jubilee lakini kauga odo kauga antu baraba kwenda tikiti ya Jubilee gweteke mundora wese ugeyo mwankana ande Meru nyata wenga na ukinyaka turaje tuna rena mpaka bange muntu na bamereka makira kone kya ya mukinyaga sindarekina ya to burero ugwa bura kende na bu uru kinyata omba bura atengania yani bibara kwenda ageza na bo kunge so sinisi okay awange na ande sigara arwaji mwere tumwande temonona secretary general baba ange batene ho mukira nonto wale secretary general na ero pero bikari anto ba kira kuja tupiga kali ka Jubilee eba donge tikira ituna arwaji itana kira mtunge tikiti kuze kwa ndo wani kwa tikiti mwaka hii okay thank you yo kwa bwana na mbere tutana mbere kuru moku wao hello gichunge gawa mboreri alaji niki aspirants ba Jubilee Party bakuthamira biama bingi niki akawa ni mugambi kuma muringene gembe central akawa please gichunge ndaromba otwetire the current MCA Banjia na kirangondo okay sawa sawa tukaire kwa hiyo tubu Wero TV hello yes habari Wero TV karibu sana turari nao so nibeto mugambi kuma ndere cha Ntumburi mugambi habari Ntumburi ingeni sana nketheria wa secretary general au okay theka oni ndaleria muno rutero kibirisia na oni kulingana uria nkona sira cha Jubilee otege tuge kagaza kwithirwa we ndene thirikari na ndu babo mete o me thirikari aba gututa ome na gitumi bakuma kinya thirikari utumba kuzo strong arafu ga kume atiwete ocho ekura that is your first defeat kedo gutinoke no kira nomination ile me ato gwetike weta kaire one kura na ara ndeben kedo ugote udogo chete kia wetu murume okay thank you so in that case mtu agasekia atuma kuja kuga atika karume Jubilee no ndo kwa TMB kedagara kire kimeni kara mukirire okay thank you na uno watu unaekera kura na Jubilee bado tutaenda kura ome okay sawa twapiri au kire SMS bwana secretary general ntobole na tantu bakuma Jubilee ambirie kanywaga kondo tumura na bijire aja mbugera Southimenti 2013 kwa rungi antu mugwanja kutemu kijo twetre o muntu airiragiria gukinya ndebene na kinyana ndo tugwitikaniria na consensus turetabia mene not so much because of party manifestos we are going kenda to secure gukinya ndebene tuthithia campaign imwe tijiri therefore iji inge ndato itokwaria naje isend shows na tukaringa gintu kiu tukuthugani ikyo because no mwanka kwithre kwina scapegoat ndathithia untu bwagiki therefore Jubilee iri uragwa na nkoma ngoyo ntu muteja na matunda iju garawa
maiga everybody wants an excuse ya gukinya ndebene na excuse ya gukinya ndebene iko demonify excuse ira Elias Murega niyo kuchwa excuse kendo kinya ndebene niyo kuchwa excuse kendo kinya ndebene koi non tubu mo bwa ndebe ngia bo cho kena choke kiria kiu koi non tubu mo bwa ndebe na bunge bwa inao kwenda gwita gisiasa where are you heading to na ari kwenda gukinya kimbi gisiasa do you go kwenda ku remain we local politician kana urenda gukura witie guru jaoni pambiritie kibiritia ndiuga katika nguromba ka MCA non tuimbite bagamba nte kwenda ku remain de local politician yona wa kibiritia ikyo non to alignment ye ubo ku alignment ye tukuwa ngochi align nayo ne ran kombo kuraraka ne ale kombo kinyira president nkoroki indeke Jubilee kana indeke maendeleo chap party leader to atirimanire no entukwire ngiambira ndamwira betwa mutua ambira we need to sit down and talk kele kombo kinyira party leader ri na ntombo kinyira rotere ngoro president kombo mwana mtu nataka ira kinya politiko ungechoke kiuria kiki kia mutegeri oria kuma ntumburi na iboega muno mutegeri o kuma ntumburi na iboega muno kinya akuga boega muno akuga gasigi ga strong na rendi bakaringira Jubilee okay kia mukane mwere itu tugategera kia mate riri tiki ria twaringa muchibi okay ugo karinga muchibi burangwenda going to the in fact okay bombere gichunge I respect him a lot kule antu amonda thika class nkura kuri kidogo na ari mwalimu kwa lakini ngondo burambere itike MC tikatikiti that is one ndibwo yato kinyake nyamutegeri ura ayiko muntu tikate ochwa ni te ochwa bunge nabuo aruana kuilela wita kuraya neke akuta na kuilela wita kuraya atabatu choka ukotoroka president takimutwa mutu ingavana abati kuria ke president yetana kwenda gwita ikora yano ntu mwangana ndake ndo nye president nangagiri through mutwa lakini agiria Jubilee ria ikwira gwiriria mbi president kwe kaugwa we kauka kuringa siasa maita yeli ikoka kura membasi na mwanto ibandi miti reality tura Kristo etegeri ukweli bruto ra Kristo ibo ote mtoto ko ndo mandebe no tonete kagenda be niete wamba ndebe te wamba ndina no getwa na kanya kuthura kura wichumia wita randa be neriku ire guno tonoko myote wamba lakini tungathiti turangu kure tu twitangwa turonto imbosukete game na okarerwa thiba arwaji tuko na arwaji waije so nikiki otomanto bathama Jubilee ibyo otomapathoma Jubilee na bantu bakathama badiare ono ntwende ni ambiritie ni mwa nyumba kambiria kuwata moki kam to bondo bambere otoroka go Martin and we are prepared antu baraba kauma Jubilee ne muntu uria ukuigwa no mwanka mbitendebene na kenda ari njite maisi gwita ndebene no mwanka garukire arwaji ngukira arwaji I think mheshimiwa Kiremi just a second the president amwira ndauma Jubilee jonto arwaji esambure amwire arwaji esambure atari manto manifesto ntuko ayu abuli oni kira Islam baraba onoki kuonoka Islam arohaji no mo abo Elias so Elias akorongo nduba okay Elias Elias atuena revo ko engagement kere pate na ikampambere enda ura oni kethero igukinya ndebene inyagwita we independent turinge kinya na kwina pate nyingi irenge nkinyithia mbio na ikyo nkwerere tukiamberia onde na reason ni kwethirwa kwe ideology oni constitution tiabo party ya Jubilee na party ya chap oni njitegerete bwega ko ntamekire decision kwethirwa tu anda agita uninformed decision indaize imbinko geta atia kugeta na ikyo kwenda tu debate yetu itiegoro twariria bya mabibi imbio birunga maira misimamo yao imbio okay Denda tuthiria rwari rwetu rwa ntuku na rua so ndeke munga kwa niyo mambo ya kwemithia okay munga ni nanga kiwa antu bakite baba ntikirite bantingire gura lakini brangu angu atire ndirua mantu ya party ideology
kana manifesto actually take to kotrako kenine imbure mpati kwera my friend take to kotrako kene no to biblia wakwete kuje no kansene no tu kumani assembly witu tona manifesto na arwaji toti kinye ikaripo no to ore kumako na maendeleo na antu bako so tisi manifesto ya PNU manifesto kinye TNA kinye Jubilee kinye wote yaisi okay kadri actually kwete nyoe welo member okay aweta onende kire uhuru wengwa muria manifesto Jubilee yongwa nanga issue yuko tachi development tu kidogo no to mati kota otetorwa maua woni ndarwa no tena take the ruling party uende na implement our manifesto no ntomba kota chapu ambo ita assembly baketa bayiku batano kako ndipote ku implement manifesto ya chapu county assembly meru kana implement wa project ne ruling party. I think you know that eleane ro kabisa. Okay. Elias na meambo kunia kethere muthia. Yeah, iboga sana ekyo kugaga atire mbuga Kenya arega kinyage siasa chetu cha siasa ikine revo kwethira tureareria party tukuthingata ideology tukethira tukinya revo nengi bonge wategera current imutongeri oro tongeretie kiama kiu tutegaira ti ideology chiambio cha party na ye migambo ekwa muthia ankauga iboga sana na kiri antu ba municipality nka keza kienine na nkabwira manifesto ekwa home to home house to house na thaizi kanyene kaka inkuboromba kura MCA municipality ward ibwega kiama hii maendeleo chap actually kwa my incoming MCA Elias tuko pamoja either with chama or not but we support him akiwa maendeleo chap ibwega papzato asante yeta rigoma Orenda gutakini kana kiela jindirekeria okay ndirekeria mbuge oni nkiuga kwa yezi to kwariria biama ende biama those are just vehicles ajibito erekerete kimbi ki aria twitite ki antu beto kwira kurari independent ba kuingia kinya mono kwa gugekirwa mikakati ya kurigiria antu independent batonya baba ingi ende kiama ki yakwa kana gikibiriti aria ngwatirite indaracha ya kuthithia ya kunira kana ngarira ngatumira ya gutwai so it doesn't mean anything. It doesn't mean anything. Kira kina maana kabisa kira kina maana kabisa imuringi kura ore wina ore wintore okay no ntura wintore ngadirekeria na nkiuga antu bakibiritia mbere ma ingukareko alaji pole no ntubwa laws of your father na kinya kibiritia geto through a road accident ire akarekite ankonga yoraga antu bakai yoraga antu baire bathatu inkuga pole ki antu bakibiritia kinjaire ikwiri omwe mwalimu kibiritia boys mwalimu mwenda inginja inja ya kau mbere pole bonde tuinabo kibiritia na kinyani nkiura yenjirene amba digress kidogo ge point yu non tuito tanto baba ingi mono njirene ichietu na mantu ya accident ya bingia mono bugaiboega na antu bakibiritia tutegere ni kinya twibia mene tutegere ni nkuruki bone kira turetete na nturene na butege personalities chetu kenda buturinga kura na kuboro bakura chero mheshimiwa Alaji na ndaike mu wabere Kenya ni politics wabere kabisa kankuri kioria no kuibo bwate Anthony bakuthama kiama kia Jubilee. My God, on the very confident we are winning in Kenya. I have no doubts. I am very confident ngatio bakwira ba mipango yetu chonto na ndene apinsani we are carrying the day in Meru. Are you sure? I am sure. Na ndekwira with the total conviction we are carrying the day in Meru. So tena whatsoever I have no fears at all. Ture bieje itwathungutha nkira na no menya nkira okathungutha kinya mbere wita kuambiria kugea. Well, this one is a COD as far as I'm concerned. Kambuge politics cha Kenya. I want to agree with them and him as well. And him. Tutera kinya ideological level. Na kinya in America, the blacks ba votaga Obama, te ideology ba thingatite. Imo Africa ba votere. Kinya rĩrĩa antu ba muthara bakaringira munya kura te ideology bakaringira kura. Imuntu wa bakaringira kura. Kinya rĩrĩa antu ba west bakaringa kura tigani west tekeremba kadha bakaringa te ideology keremba kadha bakaringa kura. Ikiremide man back. So kuko malishate let me tell you this the maturity. Kuko malishate ithwanire president arena ro kubwithia Jubilee ate tuthirie biama bio kabila.
maturity it is unrealistic maturity ya Mwafrika mwankanandi you cannot take in Jubilee to Bondo. That's the idea. You can't take in Jubilee to Bondo. Now what I'm trying to say is ote muntu wetu wa baba utekwenda gukinyande bene katuba wishwel bakinyande bene ture Jubilee tukabethera nao tuga contend de bene. Number 2 don't want kuinga nandi we are not fighting any one of them but we sera tukwendia we are not fighting any one of them but ukuwa gutena ideology. Let me tell you ntera uga tutena ideology kanda uga mu Africa kweno gugakinya ideology eu eteka backseat tu batuju batuju bageria ideology ruo Nyanza where they oni ngatonya muthara na aru ankamberia kwaria nteto imwe muntu ora kinyote whatever friend nuorwa nani atekurwa nani no ntukandaria the wrong ideology airwa nani jo ntu kwaria against his cousin his brother kana muntu. Therefore what I'm trying to say is antuba bonde tuba wishwell muthiene miru gukatha kwina ngavana umwe kwa uwe antu bakarwa muthiene miru ikethra ina senator umwe antu bakarwa na ara MCA barungi akithe 10 gukatha kwina MCA umwe ituringe kura chathiri ituthikirie nteto iria antu bagutwira itutegekethera antu bo bari wothi nteto bagutwira tumagare tukaringe kura na ikyo bahati tugusource antu bau tukuona bena bomba gukinyeria antu mante uje mathuganyo. Thank you very much ni kuona rwariru ya kare tetira rwende katu maybe tukona kanya kangi ka kuja na to araniria ni no to mantu ja. Thank you very much no to bagoya gentlemen na pole sana mheshimiwa Laji no to bwa okwirwa ni babenu pole sana. Sincerely. My father, Juma Tarik 24. Can be invite these gentlemen. They have all confirmed. Na kinyabui. Uteba abongede noe. No, I'll never have another father. Juni bombiketo muringeria. Okay, sure. Pole sana. Pole sana. Let's enondo ndaya yago impewe heshima ya mchore wa Rwanda. Thank you very much. Asante sana Mutegeri wa Wero TV no tubako wata na bati. Please allow me ndire mobango. Nibega sana Mutegeri wa Wero TV no tubako wata na twendi buka ni kakri live shows. Nibega sana tubako wata na bati na SMS yaku no tubombe tuma tuturomba kuithoma chionde indi iwinka itwathoma ibo wanirite na ningwitikia uchione kiscrolla ukire TV yaku na wo turomba kuigia thimu yaku kaibobo boy indi Jumapili wingi thaonto ya reu kwambiria thainya cia utuko tukethwa turia una kithurano 2017 ikethwa kina ending babero na rwaria rorwero ndene ya Wero TV woni beto amajini ogichunge kankwenderera utuko bobo yabo ina itharimo tutirimane royo kiri kugukia bubango ya mbira cia the mucerukire. Thank you so much. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Makuita maitalato mugenjega kurukiera kawana munya kulika nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imwekwe mwe omme na ndene.